siyasase kringa gsak va vivra nalik chungkha ningshi lu shidaleko arwi ngathor hikta tam hitaran nawi gathar church li ina nawi gathar tui share sare ava vivra nawi mangla gathar na lumushenda khanga chon milo kala rajang khaya church members psychorally la nawi mangla gathar na kha ramutui milo po khai kutong hi now mirror Jishu Christo ming sing nagasyak sane amen regap the Jishu Christo we mingli psychorally shalom sadali va vivrali kujung khaning shiye hikata phak mataya atam khura khmiwang vivrali ning shili shidale kala pastor nala hilimapam sarala awi kathar han apam chika khmiwang pastor lila kuchungkha ningshi lushidale azwa ningshi twi kuchungkha hangkhangai ledle hili kang ningjiwa tada mulung jiang microphone na la shadle re tuk tuk jije ka nervous meaning ne ka excited salak dale church ministry li changlaga kachang mati chatale hiwi alung hili church li meaning shia ka hiwa mring pham re jaina church li la kuchung khaning shidale ye church na shi sangla gai na tada home evangelist ka phatharan tada seha ka sa lungli church na ilila opportunity khamiwang kuchung khaning shidale ye kala church ministry li changlaga tada report khami ka than yang church ministry li changlaga tada ringapha encounter kala ringishiva muchimre challenging encounter la kuchunga samphang khuye akhana khikle jekhav church ministry li changlaga kachang khni alungli keji phangam tai sangai baina khashhoyo tada yarina kala church members lekshi alungli thumli ho laga iwang la katharsa ho hanchai phamang hangmi jane thumla pham talag la kuchung chungza jane keji la thalai na matai sangai re ari kachang committee live ten of fit tam me gaine chiwangai na church members la kuchung ka ning sidle na thumui se hai na thumna lanai na la kuchung ka ngchonai ra kala na thumui hanai na la kuchung ka ngchondale chiwang kuchung ka ning sidle vivran church members psychorally so miruno kala rajang kaya members kachivuli la vivral we mingli welcome salu sidle azu we thanmi leader na lam thalangai na thanmi khayowang welcome sami khayowang la ningsidale kala bible pami akto sorry hor nali la kuchung ka ningsidale kala special number thalagai na azervu aina akto na sami gai la khani jila iwi sermon li ngai lagai nang shundale wa na laga Jishu Christo na ithumwi burden ka thada phungmi kla kichiwi maramli lam thalagai na sia sami ere juwang kuchung khaning shidale ye before I share my sharing in Tangku I would like to give a gist of my short sharing in English for those who do not follow Tangku. So today's text is basically taken out from Galatians chapter 6 verse 1 to 4. So in this text I have entitled my short sharing as fulfilling the law of Christ. Fulfilling the law of Christ. So in this text, what Paul wants the Galatian church to know and also our Tangkul church to understand is that we are called to carry each other's burden. Many of us carry lots of hidden burdens and burdens that we cannot tell others or even our families or even our close friends. So at this time, how we carry each other's burden matters a lot. In this text, Paul is also encouraging us while we carry each other's burden, carry it with gentleness. And if someone has fallen, correct them with gentleness in the way that Jesus has taught us. So it goes on to tell us about fulfilling the law of Christ. Basically, what the law of Christ is
what Jesus taught us and what He gave us a new commandment, that is to love one another just as Christ has loved us. Under this law, under this love that Jesus has taught us, when we understand and fulfill, carry each other's burden, we are also fulfilling the law that Jesus has given to each and every one of us. In line with that, Paul is also teaching us again in the following verses how we are not to think of ourselves better than someone else, but how we are to help them in times of their needs, not to judge them, and also while correcting them, we are not to also compromise of our faith that we have in Christ. Along the lines being said, Paul continues to remind us in the 5th verse, just as we are helping someone else, we are also to help our own selves, because no one is going to come for us at the end. We are going to pray for our own selves. We are going to pray to God by our own selves. So in line with that, today's short text that I've taken out from Galatians basically tells Christians that we are to carry each other's burden. We are to help each other just as Christ has helped and carried our burdens. Hi kahang aina azung thorwi text hi jungkhamai na phaptai re the pning the le shan khui the le az itumwi church hili rivrawi lukhamashan members kchungkhana tarka sadle maide the in shan khui ava rivraw na itumli lumushan mida ana krusli itumiwang timiaire kha chithai chisarla itum rivrawi lukhamashan hi mi kuchungkhana masam phangrang maide the shan khui itumi church hiva perfect asa church maning mane itumna ari text lik yang tharan Galatians hi kichigatha miyu sasakla jakava atumli pau kapha khira khami hiva Paul na khira khami ne kala chiti hi Paul na Galatians now pingli chiti kha ine main sada khiwai na chiti iau kle chikava issue major issue akhane ka hili point aka issue khani room sangai akhana va Paul na Jesus Christly encounter salaga hui khami hi Jesus Christ we look machine alungjili samphang laga experience halaga Galatian church ana form gasa newo kala hiwi alunghili form gasa tharan church members ping hi kichigatha mina chungmei thuigle jikava varishi masa sala yang Jehudi now meaning la Gentiles now being the church members hi chungmei the leisajine Gentiles ping hi tada punga palak aina Jehudi we lo ayin lila ngurum laga ringurum sahugi da atum hi fully ki vrishi kasa we maramni ki kle kaji hi mathalak aina mathai laga leisa jine wo jiwangai na Paul na first atumli ki hang mizing kle jakava Jesus Christ we yang Jesus Christ we look machine alung mangli hui khmi hi sambang rishape da Paul na tam jithei khai je atum ngate hangai na ka tada atumishit kasangzi chatsajine wo chiwangai na first ada Paul na chili address kasane laga main second issue banava kikle jakava chili lei kasa Paul hi mission journey kate kaza tharan kate oja bingna yang kate pau kapha hang khami bingna kikurak le jakava natum kachangkat vreshi aka yang sangai jeka kala vreshi aka sangyi cover ahuirim plungrejine you have to be circumcised the Moses we lo ing la khira laga Galatian church li khikran newo chita da sad Galatian church Gentiles la jang Jews la jang kala pau ocha ping na tam kichtheji kateno contradict sa khai newo china church pung pa la kaina legasa ne hi we main issue ilyang circumcised sa plungra kiji we maram hili main sa da issue shok ne hi we alung hili Paul na chiti hi kha ine Paul na Galatian church li yang
le shi lak aina tam chi the mi ai laga hi da da punga pa laga ka cha chi yang laga Paul na o mang khmu Galatian now da la khni shi da la atmdi pantam sa laga ka khre la khre ye itum na chapter 1 to 5 along hi kutong ga mai khai mare ka 1 to 5 hili ki mai Paul na address sa kle jigava first Paul greets the Galatian church Paul da a hopo ke yang I ki bagle ji an na tum na theisare the address sa laga Paul na ka tha da Jishu Christly encounter sa kle awi shongza jili ka tha da Jishu Christ na ali ka tha da hui mi kle ka ju maram di itum chapter 1 9 2 hili sampangra chapter 3 to 5 hiliva main sa da Paul na atumli principles pa je tamlu shi jinewa ka tha da itum atum chan ka pha the gospel what the gospel really is he Paul na chapter 3 li tam ji the 4 to 5 li ka tha da chan pau kam tha hi apply sarakle kichi hiang Paul na tam ji the ji ne he leave 3 to 5 he li itum kuchungka kamathala tam kui ga pai kuchungka le ye yang he li Paul na ki address akle ji ga arriva Jew Gentile mangwam ne shinau mirnau mangwam ne da le itum sampangra kala he li manglawi athe hi ki mamai kle ki ji hila itum Galatians he li sampangre ari itum chapter 6 azang thorwi short sharing hi kili focus Paul na kili focus hakle jikava khu aka salaga jaw jang church aka salaga ka tha da ring room yikle ki hi Paul na main sa da chapter 6 verse 1 to 5 li tam ki the ne living as a community vreshia ka salaga yang shit ka sanga mi aka salaga ka tha da ring room yikle ki wi maram ni main sa da Paul na tam ki the ne short salaga hi ka thara chan Paul la maning ne ka thara message la maning ne ka itum Varesia ka salaga ngana ching ka haya message ka ne ka hiwi alung hili itum ka tha da Vareshi sang yi kla ka jiwi maram ni tiu mai ka muchuk ngurum se hang kai tha da itum church hili mi kuchung ka rivawi look mission kala awi hui khmi targa ka sala kuchung ka jang da le ye kala itum wi church hili itum wi mangla wi shongza li ngatei stage le sare kai kan nang nu mai kai kan na rer mai kumli la pai ye mangla rin li la pai ye hi wi spiritual journey yang mangla wi shongza hi li kai kan na pang mai ye kai kan na ngazan mai ye kai ka wa rer sang da le ye yang kai ka wa mangla rin jili struggle la sa da le ye kai ka wa takutung la tatungai re kai ka wa cruise rit khame la phung da le ye kha hiwi alung hili itumna theikui ki gi jiwa kala itumna phapta ki gi jiba na wa itum akha aina akha vrishi wi look mission alung li ka tha da cruise ji khang jon rum rukla gi ji hi itum mujuk itum theiki gi ji ne verse 1 hili verse 1 hili ka tha da itum li tamchi thedeli jekhav Paul na ivan angara the hopoke English version live brethren the hopoke dear brothers exclusive sala kaya to yara kane ka he live like brothers and sisters the chao say chena ivan angara kichitharan tada Paul na leshi la kaina ka hang ne wo as brothers and sisters in Christ anna tamchi thei the klebanava mi akha yang mi akha concrete tharan ali ngjon milo kijinewo mi akana takutung tharan ali khangka milo kijinewo he simple sala kaire yeah it's very easy to help someone but the second understanding is this by what attitude are you helping someone itum ki attitude aina mi akali ngjon de lekle English live restore the fallen kijine first point ni yeah verse 1 hili restore kijinewo meninga restoration ali restore salo kejini ka itum hangkai da da ki attitude aina restore sa da lekle keji hi mujuk ngsak ngai itum na
mi aka khangazan mi aka takutung tharan itum ni mashok pai mne da la mapning sa ngai mne ya iliver hitada masa iliver hitada mashok mram ne this could never happen to me itum na thegi gi jibawa vreshi aka khangasawi mirin hiva tada tek pai lake vreshi aka kasahi wa yang kivain kle jigava itumli attack sa takle itumli migrak ngsak laga morai hi khi kle gi hi itumli phapta ngsak khai wi alung hi li itum tatung ka pai chance ku chung khale jiwangai na mi aka tak tung tharan nam tatung pai mne de lam mamuchu sa ngai mne mi aka khangzan tharan ila hitada mangzan ran mne mangzan pai mne de la muchung sak ngai mne kiwai in kle jikava hikatha khangzan pinghili church na tarka sa de lekho hikatha tak tung mi pingli church na ngchon ngai de lekho jiwangai na itumi goal itumi purpose na va ki kle jikava ali ka thada restore sarakle ali ka thada mushung sakrakle kiji hi muchung sa ngai doctor na la kagazami li khyang tharan yang awi arukwi katek tharan awi goal purpose na va kido yang ali heal sa khawai ali mathang sa khawa awi arukwi ji makang sa khawai chitaka maina itumi church na la mi aka takutung tharan yang mi aka khangazan tharan itumi church with purpose church with goal nava kathada mangla rinli ali mutuk sakrakle kathada mi hipahili restore sarakle kiji hi church with purpose ne ji kahang aina ari attitude li khara tharan ya itum na mi akali khangjon tharan itum ali pichar masa bai mane itum ali khangazan pane da mayang ta hai bai mane ka pol na tam chithei da kleba nava restore with gentleness mulung nim lak aina ali correct sa khuilu kijine wa itum tangul ba wa shashila ga wa bites yang hiktai la masadem da itum khrisha ne wa hi marakliva itum wi emotional intelligence ba hi ngazan lak da le da shan khuye itum na ka tha da miya khali correct sa kle kjia ka wa itum mulung khni maina yang prefer we look machine ji sang laga mulung khni maina ji with gentleness aina ali correct sa tharan angning ru shapre hi we ka thuma understanding ka thuma attachment banava paul na verse 1 hili sang fuko hili ki ha paul na hang nu shi de le ji ka ning sure lo na la ta chung bai kho na la mi ku mo ka kho na la more ku phunga mia ka kho na la ta chung bai kho ku sui ji li ji wangai na ning sure lo da paul na itum ni tam lui shi de le ye ka khane verse khara tharan carry one another's burden the paul na mathala kai na hilhang dale kiwai na kle je ka na na mi aku we cruise khangazan phung khami tharan hi na ka changkhat vivra we ning khami ji fulfill ka sane da ka hang ne simple sala kai na ka hang ne vivra we ning khami what is Christ's law Moses we law ayin va thei rei tum na 10 commandments ne kala law ayin tra kle ka Jesus Christ we law bahin na va khida Jesus Christ we ning khami bahin na va khili focus sagle je ka va simple legacy hili focus sa da kle ne ina phap ma kata yang kala phap kata jawre to year hi legacy ne wa legacy hi maragli muchuka va pailak kai tha yang thuk mai da muchuka phap ma kata la tha da la iwa ta da pning hui ji ko kivan gle ji ka mikumo wi legacy aina jisu Christo wi legacy hi va ngate ye itum mi akali kya kale shi shap kido ya itum mi legacy hi limited salake mi akali kya ka ngjon ba ri shap do mi akali kya ka awi cruise phumi kido itum la mikumo ka sada marakli itum mashawi cruise le laga mi akawi cruise phumi ki ji hi saklak de yang saklak ke ka itum la legacy wi alungni phungkhami ne ka Jesu Christ ka zang tharan awi principle awi criteria awi legacy wi elements ba hiva ngate hangai yang mupung mi rishap sarala no wi uklungni Jesu Christ wi legacy ji zangai ka mi rinai na tangdala mi shapne hi kachang khat hakmai thui gji example aka Jesu Christ na la itumni tamchi the ya
anna itum wivang thi khmi thada itum na la mi aka wivang thi mi shap kha yang sot na aka wivang no wi mirin mi shap kha hili lang khmai ka hak le ki shimale mni da Jishu Christian la tamchi thei da le kala tamchi thei itum mi aka wi cruise ko pung hi itum ko dong ka phap ma tarum ne yang phap ma tar lak mare ka thais ji sar la itum mi avu khangate cruise pung sar da le kai kana va katam gishu wi cruise pung da le yang nui lak aina kleping katam naw ping na chi wi cruise pung da le chot lak ge homework sa gi ji assignment sa gi ji paper presentation sa gi ji wi cruise la pung lak chot lak ge chi wi ngate yang kai kana va emotionally yang emotionally ngazan lak aina le ga sa mi chung ka le da le aru hon wi chot mai thui gi ji jawre yang concern ba hin of mental health emotional health hili mathalagaina researchers ping la focus adale kiwangaina emotional health di focus au kido kiwain kleje cover emotion hiva itum mahang cover phap mata gi gi ya kala itum wi society hili no wi nauna no wi sod nauna na li jaw se ili kya kana awi a chodale gi hi hang phun hang dale do mahang lak lemre nawa khaina tangdala awa wali chungko mai mak hang na jang sa le re teenage atam kuchunga teenagers le dele itumi tangkul church liam atum we emotional struggle hi kala emotional confusion jawre hi kibana navigate sa mi dele mi kuchunga na navigate masa mi dele mene kala masa shabane hi atum ngate da cruise phungdele az a chon tang itum aya chon tang re newsly tada kapaji yang khyangje mia ka naw agana phone ma mimda avula avala phone da thi gai wi paula shad le re ya kya ka phone aka wiwang hya ka pung pa da leji mirin ku thum shiman khai je kya ka ning chot da lekle itumui society hi study sang yi je wangai na itumui church li la hikata incident mo shoka runo ka emotional itumui mental health we burden hiva physical burden bali chot me ko kivain kle jikava itumi mentally itumna give up ka satharan ya mentally itumna ko chochi makhang tharan itum kup khaine phasalamang thabai limne he we cruise he we burden he itumi church members kuchung khala phungda leri da shitsange he could you when around financial issues aina raw ya kai ka va lan di lang zan lak ta le lan we cruise la kuchung ko phungda le kai ka va relational boyfriend girlfriend la paye ava we relationship la paye yang osot na we relationship la paye he we burden la kuchung ka phungda le phungrok da le shimkhu bi burden la phungda le mangla rin li khangazan la kuchung ka le he we burden la itum kuchung ka phungda le he we azing hili khangachi ka khaya yang ka sui loneliness he we burden he itum kuchung ka phungda le marakliva hikata atam tharan lecture la matar kamne sermon la matar kamne kha itum khitar ka sakle jikava mi akha we need someone beside us, someone to share our problems. Sometimes they don't need to even give us counseling also. This is the ministry of presence. We need someone beside us to listen to us. That itself is one of the biggest ministry that you and I can do for our church members and for the church. So here, I also want to tell our church members, cruise phungde ka na mang maning mako church no wi wang aning mi de leko no wi ngasot now no wi ava no wi wang aning mi de leko makhya khaya se yang morai hi khanguthum tharan thada kathi samphange kanana no wi naw ka thada lekle no wi ngasot naw ka thada lekle na ban la first approach sagi gijine hi kachangkhat vrishi akhawi characters ne hi nana he fulfill ka satharan Jishu Christo wi lo ayin yang Jishu Christo wi ning khamiji na ka changkat fulfill ka sane simple salake hili khangate attachment moral yumne hili khangate attachment moral yumne jaws hiwi alung hili itumna Jishu Christo wi ning khami hina ki sakle jikava ana
itumi cruise phumi yang itum first Jesu Christ we example kwise anna kisami Jesu Christ na itumi wang anna itumi first ada itumi more phumi ko kala anna itumi cruise phumi ko ji phungkhimi mang maning la itumi kakyak la anna phumi ye kala anna itumi wang cruise tungli thimi ye mangla rinli khama thukping ne yang khang thada Paul na verse 1 li khang thada mangla rinli khanga phum ping jaw spiritually mature kasapi hi makashoi Jesu Christ na no we cruise phungkhmi ji makashoi no experience hai de le re yeah? Otherwise you would not have been spiritually mature. If you feel that you are a spiritually mature person, you be the one to extend a helping hand. Jesu Christ na no we cruise phungkhmi thada na mi akawi cruise phungmi ngangai hi ka hangai na point number 3 verse 3 lik yang tharan don't think you are better than others na mi akali mathamai kiji hi ma phning sangai ne Paul na hi mathalagai na tamchi theidale ko sequence full thalagai ne yang first liver yang cruise akai na akawi cruise ji phungmilo right attitude aina phungmilo kala kuswili mata chang khawai ning sharlo da hangdale chitha ka na vivrawi ningkhami ji fulfill sadale de ka hangne ka thumili ki tamchi theidi mi de leje khawa na khalata mi akhali matha me da mapning alo the Paul na tamchi theida klene hi vrishi akha ka sa alungli itum careful sa plung re ki vain leje khawa chipina ka thada itum wi vrishi ka sa alungli la itum wi attitude yang ji wi alung aina la rachang pai ji ne wo ki vain leje khawa ina pagu khwili theigu khwili spiritual maturity brings spiritual pride ya mangla rinli thada khrbing hi marakliva langkaso wi uklungla ra yo chiwangai na Paul na tamchi theida klebanava na mi kate li akhali mathamai da mapning alo na mi akhali mathamai da ka phning tharan na khalata ka chipat ne da mthalagai na Paul na tamchi theida klene hi khwai na kleje khawa chili ocha pingra laga hi thada sarane Moses wi lo ayin hi thada moyon phlungra kichiwi danger baji theilaga Paul na chili leida kleya vrishi pingli tamchi theida klene kala na khalata na la I khalata na la mi akwi khangazan ji theilaga achiwa hi iwa muchi thalak mreya the mapning hai ngsa ngaimne azna wing so now chamang sala pai meji shei sala pai church la maka sala pai yang kala society li la macha sala pai ai iwa mahi thalak mreya the mapning ngsa ngaimne az itumi church li la church ka ka sami ku chung khalai sai Bangalore li illa chingum trada phanga langda pam khaine az ku chung ga there society li ga zat aming ra chon ngara la kuchung ga there ka hiwi alung hilila church we na mai khangre la kuchung ga le ru ko no wing sot naw la sa la pai yang church li mra church ji ga mra khangai la kuchung ga le sa kuchung ga le da le ye itumi Bangalore church li hi khiwi wang shok to hi kichi wi issue ai na khra do church we khyon ga church members we khyon ga hi kichi we na khra do yang hi lang ga so wi wangai na krade mulung makhanim tharan chiwang krade the attitude to accept correction by himale thum gita yang chiwi mulung khanim ji malem da mi kuchungka church aina mai khangre la kuchungka leida leye hi itum ning shalak aina ringki gijine itum vreshi aga salaga itum mata tung pai mene gajiwi chance male mene the mapning hai ngsa ngai mne az na tolop kuchung ga cha sala pai na tatung la pai ya az na kikla male sala pai na katam na wa ka sa sala pai akhama na yuri ka than la sa sala pai ka hi kuchi wena rak le je ka vrawi look mission ji fulfill ka sa tharan vran na mi khai ning khan ji itum fulfill ka sa tharan ka chang khat le ka shi ji na no we mirin ai na khring tharan mulung khni mai na khring tharan na mi aka masare verse 4 point number 4 hili ki tamchi thei lui da lekle je khawa Paul na yang
ki tam chi thei de le che kha examine your own life khalata wi mirin akshida ka piau yang se yang khalata wi mirin akshida ka piau yang se hili point khni le ye kha club saure itum mi mirin kali nganing de le khle ka chi hi akshida itum yang se az yang polna ka hang hi test your own work chi ne ka chi cha wi otsak li pichar saki ka chi ne test your own work. So when Paul is telling us to test our work, I want to also ask us, where do we stand in this fallen world? Ina Jishu Christ ling so lagat sa talela iwi mirin li manglawi atheji mina theidalela imi legishimi ako ondalela. Am I becoming more loving? Imulung nimaidalela. Am I becoming more patient? Am I becoming more gentle? Or am I becoming worse? Imili pichar sadalela, imili condemn sadalela. Mi akawi kangzandi ina chipadalela. Ingutum sada langso dalela. And finally, mi akawi cruz pungmidalela. Kijihi itum mashali question examine akshida sang sagnai jine. He gospel na hi vivra witwi na itum ni challenge sada klene itum na mi akali criticize masarang laga mi akali mi yang tarang laga na ikali nganing de le khle gi hi akshida kapyo sang sak yangai hi kahangai na pol na ki tamchi thelui shi de le khle je cover. Don't compare yourself to others. Nana ring de khle mi rinji mili compare masalo mang rai chai mre kha nana mi akali compare sa tharan no we ring phaji la mangaure hili English I never yeah. When you compare, yeah, comparison is the thief of joy the lay yeah. Chana nana miaka we mirin li la mrakli to mayang dang awi miaka we mirin kata da lay de lay klegi awi Christian nganadyang oh ava kibashido asha avu ava kibashido officer shi now de yeah oh ava kangzan shi now ne ya rumai now we now the ava mra now the ava kikla malimne ava hitai jida itu my church li hikita comparison le na ye kalak chiwi comparison we input paji yang chiwi answer paji sampang khui kai withili itu mi chipaji li pichar sade ya chiwi athishu de nanala no we attitude ji chili change sa ba hode akashang naw ne kji tharan ali khang ngai me ngai me yang akwa ne yang awi aina I ot sampang pai re awi aina I tong pai re kji tharan ali ngai me ngai de ya kala na jo jo se khamatha mi ne jo se ya mi agawi mirin yang laga khangazan me kji tharan khanghan na kateno attitude kateno change sao ya kateno tangai me ningai lamam tham me church itu mi church li la yangau se mi khanghan je yang practical sa lagai ne yangau se kibam me ling hando no wing sot now hi na already le re ka no wing sot now we alung li la na mi chang mi khai ka san le de yang itum we kernau jaw se itum we members jaw se itum ayar shok laga ari cha mangau re cha khamang tharan le itum mi pha de ai az ali nga jek se ko tong khali tada matha lagai na mang tada jiwi attitude ba jim lem de ka po na tam gi the ba jim na ba mahi thaya log jine don't live in comparison na miya khali compare ka sa tharan no we mirin tewta la pai no we mirin changsa la pai changpai ye gi mang walak mane chiwangai na pol na hi itum lim thalagai na cham tam chi thei dak le ne ari itum we last verse hili pol na tam chi thei dak le ba na va khikle jiga va take responsibility of your own burden. Verse 2 live carry others burden kahang ne. Verse 5 kata tharan carry your own burden kachine hi khiwangai na pol na hangau kido chi itum teu mai kha yang rum li se kachia mi kachivuna kachicha wi otphun chi phungki kachina the pol na itum li mathalakai na tamchi theida khlene hi khiwangai na khle je cover na khlata responsible sa ye no we actions we wang I we actions we wang in a vivrali answer sare vivrana ili pichar sare I wang no we wang pichar masam re in a ring da kle mirin hi mi wi mirin khri meaning ya
ไม่มีวิวังเสียหาสามิงยี่มีวิวังเสียหาสาพลุงเร่ก็กะหังนากีกจิบานวะอินเน่ก็เลยเสียหาสากีกจิบานวะอินเน่ก็เลยitum ichichawi more repent saki jiva ine miakana no wi wang sia sa mi sala pai miakana no wi wang no wi more pyo mi lo dala sia sa sala pai kana ning mong ate ya ka kile kikla mlem ne jiliva ya tirung an no wi konkorli ka her ka thane itum ichichawi character ichichawi itum khlata ka thada society li itum ka thada carry sakle ki hi no wi apang li le mi kate na no wi mirin ring mi ki ki meaning ne na no wi otsak no wi aje are hi mi kate na ngaje shap mang je rum re ka na khlata no wi uklung li ka pyo tharan na khlata vivrali kuktit laga seha ka sa tharan na khlata vivrali ning khangaje tharan na khlata wi mirin ji khangaje samphang re. Nobody is here to develop your character for you. Nobody is here to make spiritual decisions for you. Manglawi decision hiva nakla ta kwiki kichne ka hiwi alung hili kibale kle jekava church hi no wang aning mi dakline. The church is there to support you. The church is there to encourage you. And the church is there to help you carry your own burdens. Ichichawi burdens ji marakli relax halabaye. Ka itumi church hili leidak leya members kachivuna nana approach ka satharan we are already a church nana ili approach ka satharan ini church akanga sahawe chita ka church na nowi cruci phungming rumre hi ka hangai na azuwi short sharing hi itum muchuk overall muchuk rum sangai Galatians hi 1 to 5 hi mathalakai na tamchithere Paul ne yang ka verse chapter 6 khara tharan hili thadam balance salakai na Paul na Galatians nauli tamchithei da klene hili pangla ka ya message akanava khikle jekava itumna ring da leilaga yang thikai wi thilimnim ko ring da leilaga itum Jishu Christna tamchithei mi kai Jishu Christna ogu twilira laga kathada akai na aka legishi tharan awi ningkhan yang awi ningkhami ji fulfill kasawi purpose ji mathalakai na tamchithei mi dak mathalakai na tamchithei mi kai ne jiwangai na itumna ringda le laga aka aina aka Jishu Christna tam kachithei thada itum aka aina aka wi krusla phungming rok se kala itum mi akali kare ka satharan mi akali tam kachithei tharan mulung khnim alungli yang kala humility alungli malang sola ichichawi uklung ichichawi mirin kapyo laga kathada mi akali ngochon rukla giwi attitude phunglaga ministry la sangsak ngai chita ka vivrawi look machine ji itum psychorona fulfill ka sane anami khai wiwang yari psychorally vivrawi sokmi tashung miruno nishnai